bomia. Adinina bomia. Said you are Yesua. You are Dinara. Yesu bomia. Adinina bomi. Send me war Yesua. You are Dinara. I say Yesu bomia. Adinina bomio. Hey, hey. You are Dinara. Yesu bomia. Adinina bomi. Missy one down me. It's rocking. We are blazing. Okoman Kasa. Okoman Radio 97.1. Radio. Okay, Obia, you need to find a pay. Yebehim. Onyakopo. Mresante. Adebom fiti asie. Yen kwamafo, yen dimafo, ye gwan kobia, yen cham ni ekatabo. Ene wo asafu Yehoa. Anapa yo handkerchief. Ebi komogo. Ebi komochre, edi bi kra do no pe afa ni process no. Ye mpamo no. Na o ti asia. O fa handkerchief. Handkerchief. Aha. Ya kaode asafu Yehoa. Say who are you Musa, media hornets from Coneto. Yehoa Yakopon, one now ye and qua and suti. One or two for Pumpunino, Okasa or Big Kabi. Yes, Sunny wa Debo City. Yafa touch a man there numuno. Eti de Adenianua eti, na ya pampans where ya memory and swa. Ye huni eti pampan bebre. E bon eti ehwam eti eye nyanya eti. Eye niwa ba ye hunu color white, green, blue, yellow, color bia. Me na my friend say Jehovah of colors. Se ka colors ni wiase ka be de na tena wiase. Yakopo ni hu hujie. Osi ye twinye gu etresu kran onima no. Ye bore ye try bore ya na bore na senfu. Enso be ko ensa tenechi no bore bia nhye ho. The way to way obianim so ko to turn yemo so na no ko hwe AK47 ya de boot e de kwa de tia form a obinte so banyina wotobi na yemisa say hwan ne man adwen sakra no hwan ne hye na nipa su foforo no hwan ne man no enda so foforo no Yehowa Nyankopon so enti say Yehowa was say if God be for us, if Jehovah be for us, who can be against us? What does it ene efida and that ye bought near sorry so enti ye bon waka in fact and then the star baby enti akamni be say dunum tete for say 8:45 ye bogum sa no duba near sorry so and ye nia bre in fact ye nia bre san say mama aku eda form ye nia bre papa kwa machi Chairman Mijo so ananope twede ampon adaroma say ne yetinkwam na moja de yemu afusan de na je say bibia e kama
na aka ne onipa da sene so be ya mani nua na je se BBS tweda upon why na film the excellence na na do dan ko akufuado ono so aka ne obe ya mama na bibia akoso ene dollar no 14 cedis 80 pesos kwame na nam 13 something 14 ye ni kakra bi no ono so afa honko manya fast akakweko makola manya fast koko makola titania o invigilate obi o so law entrance o ye o so bisansa hey say me delay kakaka koleko makola say abro ni bayi enti ye ni kakra dollar no chemu eko bara mi say no pay asad 2 am no na gina 14 series 47 pesos ti bon ngo tweko no nkru nya da so gina ho da so say asad 2 am den na da bara mi say bebo 11 na update for France abanti no ada se be kwa na ebeba you know ye hwe no kwame machi yeja empom tire e wa do me ho ye na fie ye be bogum sa ni asore so mama aku da form enti ani abre mama aku no oye papa sare ne mame na eja ne anti ne bibia prekope enti ye no ye ni da krotwa ye friends krawo man kasa ni a ye be wie de koja bobo yensa ne ade kwame ado we nka no wodo na krotwa mansa na amado ayi ama wa be wajo so be se mama aku ayi no be bura ayi no kwame e ma put for do akotu monday ni e be yiwa mo aba o man ayi ni monday no o man ayi no tuesday anyumere bro enya yikitwa esa se na kwakutum adehye no no ye ahene mane ahene nanom enya gori enti no unse tumpan ene fonton from na be twagu na ene teacher oche ono ni okunafo a otigwam teacher anapawti kan ye ma hyede papa wose ne beto wa na to breach e bebo na abowi na so ye penisa abanisa enti people anim ni so na yensuma yensuma the boy kwekotwa masa kwezu be kusu esu bi ene sa wasa na the boy oye ene betin e ba na so na and rana na father catch me say na ja unko yi film kakra na so unko o ba so chere say ami ni na so chere o se na unko yi film kakra o ti mani pasre wo everyday so akwapim wood ana okra fu do mo fam ne ma okra wood aso banya ko fo bi aka ho ayi anoma gina anoma stadium yi Zan ma ko jina suina ye dia ba yo araba no ye twa ma ko yi group room ko bi jina park so opposite assembly hall na ne kwa board na nanim o na okọ no otu na kwa mo so ye friend no ma na we yesie ne ko wi kete so no bia na ye warm up ka and then za ja wanya no ma ka no wanya ayi ko ka wa sa ja okrewood jina me da o ma se una ma wo bitimi fro say utuma ni jipa the situation akọ Ghana no amani jama mo akọ be twa yo bi kra be twa mo akọ enti na bia o se be pon me ka say I'm ever grateful to you yakopon ya o se adwuma ne wo yemu na wanya obi obe pia wa eno ne asem no I'm happy and then I mama ya so ya ma hwere ne kuma brebo kuma yonko kuma nua na nei ono so wahwe no mama ya na nia bre papa na so me chem se memna da yesia mu no wie pa momodi amra fie kuma for special table na onchire odo mama ya de onimiye na waka so be no bi owe kwame kruwa ka so be koto ana so be koto ka so be kruwa ya nyina chi mama ya de fi otimi maya maybe mu foyin koma nkwada no enti anya mama kra na no abo amadoku ya bu ni baby o say ni house where do kokunte da no ka so be dia letter samna empire mu zalo no ne kokunte ne ebe de wana chire mpisa be we gozie ye no so so mo gozie je uma wampi kobu ebe we ya eyofe no odi kokunte ka so be dia letter samna nyina chinye nselo mpisa bra bi ko dia letter samna kra so da hold on family so da arapai ame yenu ya ba no so ya man shedin me ba djuma me hu no em say osimu ahemachi a sabre so me ma me na wo me ntene say ohwe na omo no ma me amwase no nya no nyam so bi wu na obata de obia botan so bi wo ma ne basie no enti ena na ye ka kire ma me bright say on shedin bata de obawu a eya ti hu sa me ne nya bre o jana ma me kwa ne ma me titim Ofake and everything Mr. K so any episode for nyina ya mamu yako seti bia de beba de odo abodo mu na yetimi eja berwa kwan sana kwe sito buo so anapai ya ma ono so achi san say ono so na busu apani na santemri so no say enne
and also if you see te and also kwape himia nana afuanketi obuo and then you Uncle Edmond abusuani nyina sister obuo ma me tete ahemfie ketuam ya mama nyina hyedin I'm say by ya bo ho da ro ni bia na Okoman Radio so ejina ha na ya mama hyedin pa yesa twa ni kosi akwa me na ba me hino so ne ma me eda form ne ma me dia dini mama odra ne ma me dia dini so da form no so no weekend ni enya agorukra em say oye amuno de da no siesie bibia ewo ni fie ho ye ba mu hina himfie ho na odi yina kokwa pehini abayanim na wakoye eno so ewo ho sene be ya ntentihye no abomodin atwe no so da bi yewura ma me kwa na ahema na ebusuan so ntimi fa na omuso mfanye eyodo eni ni diom dia mo kama pa kwa me se ne ehwe no se yedie beba na etire ni ti ankan se ba before me fa nkodi na ntimi for dom na kwapman titru akropon enfa no to papa be nyeden infra na ne manya kama I think say it's very laudable yeah kwa me ne wiemu ne ko say ene no me hwe ne oba di tu na enfa ne din tudwa na fe yemmo ade nyina kama enfa ema yempanyin ni atiefo ne ade ne me hwe akwa na oba di tu ne no kwa me hwe bi ma ase ukura mikura na ayi no ayi na akoye yi pe na ene 18 ha aya Emmanuel aya Emilia Chirema ono na oba duty ne Emilia Chirema ono na oba duty Emilia ni Emmanuel ni na emei we say Emmanuel and Emmanuela okay Emmanuela kwa Emmanuel anapai Emilia Chirema ono na duty forecaster na anapai ono ya ko wiem ko hwesi wem beko Ghana Meteorological Agency father Roman anapai ye de sa amane boy ebrewo o say 24-hour forecast for Ghana, valid from 6 a.m. This morning. That's 18th of November 2022. And I read, partly cloudy conditions and misty weather are expected over most places within southern Ghana this morning. Sunny intervals are expected as the day progresses. However, few areas will experience thundery and rain activities from late afternoon into the evening. Relatively dry and slightly hazy weather will dominate the northern sector over the forecast period. We look at Koforidua and its environs, weather temperature and weather conditions. Misty this morning will be 60% chances and 24 degrees weather temperature this morning for Koforidua. And we have sunny intervals in the afternoon, 33 degrees Celsius in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 26 degrees Celsius of weather temperature later in the evening. Accra will experience partly cloudy, 24 degrees Celsius over the temperature. Sunny intervals, 33 degrees, partly cloudy in the evening, and 27 degrees Celsius over the temperature. Kwame, yo, Chema Emilia, ono ena de yakọ ye wiemu ene anopa ye ko se ne wiem bobre no ebetimi akọ ede afa na se ne ye wura ye Kofi Ansong Baffuor KB tibre kase dade akọ chechemu ye poto kasa queen ne bro ne kasa mu no ene no e ba ne se oman tifini nyina no oman ni mu nyina no bono begina ofa bi na ne tiere se anhwe de ko na wiem ho no wie nsuo no betumi agugu ama ene se ne be ya eye apra na bagigi agum no enye bebre sa na mom yade ko na nwumre mu no yenhwe ne kwan se nsuo betumi ato kakra na fi eye apra na no atumi agyaagya mu kakra na yade ko eye oman no atifi famu no ho no emu be ya hikakra emu ya hia emu su be ya nodwe kakra na chese ohwebo no begina mu ewoye oman no na tifi afamu ani se upia no nwatade obetumi ahye na fe de ko na nwumre mu ho no saa no ensu no betumi agu kakra ma de nyina atumi akonkan ede ama eye na eye Koforidua ye kohwe Koforidua so a ni besi ama ye ne se ena no pay no ebo no enche da enya bebre na mu ohye no be begina eye aduasia pepepe na fe ewiemu ehye begina Koforidua no eye aduonu eye enan na fe yakọ na wie ho no mu a ebegina aduasa eye miensa na fe eye na nwumre kura no akọkọ gina eye aduonu eye ensia na fe yani bakire mu eye omanti asman enkran emu dia na ye hwemu a anopai no ba kọ gina eye aduonu eye enan na awiemu no akọ gina aduasa eye miensa na nwumre kura no ede akọkọ dum aduonu eye enson na chese nne no sani ewiem bobre betumi aye ama ye omanti asman Ghana mu na yenu aba Chema Emilia ode abreye eno anapaya fa zake sie ema Elisa ya company limited madam Roma o se wo card
over curtains be a way you su na win here to TV be fridge be na curtains na wo no and as a curtains no paper no wrapper no so I'm friends are me box ne shimo yeah container bo ne nyina no and na graphic dada ne ade nyina bo ne nyina no na o meton franco ye kosua crate na ne koto ne baabi o se ento ne baabi bio kwapeman ya betu enkosu emo ano kokko no betu kosia no ha e be pay crate wa ha e be crate adwuma na mamanfo na yeden anya ye enti no ene ne o show sa in crime so bomodin afabrai na o meton franco ye sa crate no na nyina e huntimi han enye no ko tissue or the aba prima for the around no two tables now will take na uswan here no pese uswan na paper tables on papo hu ne ade did na paper on sa e bo the found sakra na I say intimate chinso we dey a chinso but it's a very very absorbent na a chinso na paper kama e bo ade wote ba miensa elisa ya de wote ba akopɛ na on sa hu so nyina ai kama enye no ko take away indomie fried rice for there no na say abochi for no nyina ene no de ton yogurt for no we no yiba akona de ahye ho so di bia 5 po no no square no e de bia ba moton kama na we se ne de ne tina chichira dia ent rough afi so designs kama e wo ma wo hwa na wani age utrim na de je na no me chewa na no bi die bia na ban no na collect ne bebre bi na twa won say yes ene elisa ya de no moton kama designs wom ne wote we yin so a na enye koko ne how na we ne we nyina na wo hwe ne kama ene eno na ye kafo de ama kwa moso uduru wa ho ne company ni sie won say bricks kama ho ne Elisa ya no ye na Professor Opoku Benson the visionary leader and industrialist of our time na that room ne or this adwumadi about the boy ye na say na ye fa no man tudwa wo say opese we wholesaler we retailer opese we agent me pacho bia obi abomodi afre adwuma ne number na no mani kita ho 0244403090 0244403090 nani penifo eni komo anapai ye fast da kese pa asida piesie mu duru emma awrade na aye bakery omo trade name no aye hot oven e ka hot oven na sugar bread butter bread brown bread fruit bread white bread cake bread sandwich burger meat fish and the fruit pies and the cakes and the chips masa and ra me di fruit bread for the first time na in fact me to bim no sebi my na ni kwesi in fact by conference kiss no som di kosu bi oh kwesu just go me no am come receiving kiss na baby na me to no baby no so friend no fiesta what about this fiesta and we could do here na managing director Edema hot oven na Mami Beatrice Apo na receiving kama ne bonkomo she crying yes show mu crying na on say adwuma gina brane na omo de pa kwame hot oven de odoma na odi asem san say brodo no mo de yi na hot oven aja wonya obetimi de ahye oven mu bio o de question mo akwede koyuwa enti hot oven ye kama na ohwe nneema ekekan ya nra na sugar bread ni butter bread brown bread na so question so je ni bia me koto na no nra me kono say gina na eni mo go adwuma o say brodo ya the wall nyamba brodo ya enti Mr. Wadaro ma bomodi ani pani kasa eni say enom do mo 12 boy de ana den ama world cup yanko kata no eni omudi na da so omne ofla enti aye onfa de bi chamo yes mfanto so na bia kama oko Facebook ene da hoyi akoye hot oven ofla Okoman radio yanko kata 2022 kwame ko hwe sene adwumefo no yo madwuma o ma keka o mta de sem o ma dibu o ma ho brase security be siawo na chese kwame menya ko bia nko ho ko to nyesa hu kana de chire bonsem na ejina na ju brodo na fresh from the oven o say ye me ni ko pa packaging on point ntinei yedie ni yedi work up idea mesrew ko di bibi na yem kutu no anya ma chiri bia hwe hotovina chamo Black Star camp kura no maton kraba on say breakfast I'm sorry no pa breakfast hobrodo no ntina hon de na ntina ka ho asem aje o mo fa bi wa hako ka ho asem che say Black Star say koi hotovina na nei no jina park ni so de hotovin na wa hwe wani hotovina na say mismatch mismatch match na we na ye wa team na we na ye wa bombodia na emu ani
enko hotovin ho eno ne was fresh and delicious enye brodo ba kwa me achin oya ne mu kan asada wache abontu dabi we ye free oven kwa me so ko hweboto a ye yi piani ade Ghana damase saka that demand and supply when betimi aye just one for be bia hotovin unam kokko unam anyinam bia na bia ne hotovin for that Roma na ene ekonisa chamo na on the secondary school so kan na secondary school brodo ya the boy be pai jomo ntwa sade no mo nyina entoto na nkoda no why dey papa no kwa kame kapa kakra obuja ba bia parke ekwan very accessible say be obi wadi dem a ba bia betimi afa so be house disability friendly bibia ko kama o person kudi no ho benya betimi ato shawarma ne adi kwame ade me de wo baby girls no so wo mo ho okay kwame take away drive through o pese o pick o pese supply man wan say kwame kan no we arrangement e de bebrel o ko okoto a o to bro 20 kwame ye ma 13 cedis na wo to no store wa e de ma 15 e be do ato 17 intime no wa mo ka ho bomu a 20 na ma yakwanya maje na mo de aba na mo bedi ni kama ene udu tama mata heko off the Kosombo road Omari hospital ne junction wa ene nei erade na ye bakery hotovin ebutu na ene omamai support cmfa commentary no emre omanfo ijana bay 0544 107016 0544107016 nani panini komo so come for say won so beji brodo bronyan ubetimi agibia chairman crofo wake up wo gina crofo the boy assist ubetumi di akoma no thank you ya ye ni aso no dey na uswan no pay kakra mo saka yi kwame net say oh chamo say there no any betwi yesi wa ha no any be bibia your breakfast your lunch no any hotovin o madaroma wake up o makabi si ho to ba em say bo no be conform no any arrangement no me susu say wona bia benya baby 50 kanim to ba o ji ya na no dafo na uswan na we swan ni ehwe na go na say bibia da din etine omdom to bo ndi ano den ya de brewo ofla construction real estate na ekohwe abrante kura ne sene eni di kwapema enkoso ka che deposit bi mumra na yehwe ne to niama anopai asaka se koma yenua oben foster latte ono eni CEO adwuma no ectibrekese ofla ekohwe mrante ne mabọ no mu bodwuma omo hye kwame ne wo pe bia no general manager no dan kwame opare ejo opare so obodwuma papa ne mo te no ne mo de kwame ekohwe se ne cement ene ma hodo blocks size bia wo pe hollow and up solid open 4 inches 5 inches 6 inches kwame nyina na oba offline me catch us en come yen ko fa konko bi ko e pam edan ne bebu agu so machine papa bi e compact ene uri si dan a wo say yes opabo and up anwia ne o pe dia si dan de udu offline na san kan menyin so sabe kan ba bi won say one stop shop yes ye ma payload ko ye bibia ma na kwame enye no ko marine board o ye construction and say fanta bo ni nye bio ekem etititi style and marine board no ye de niam faso aduro into the yabo agi smooth fe kama no ne odi bia ba ni plywood ni nyina okọ eye ofla enye na iron rods size be na 5868 kwame unsi dan da mam de boy come oh me messi nti ma me mbo ame ho 8586 na 12 mm and binding wires and ma hold the see down there iron rods no do na open na benya no cement e bia me kire so cement enye cement ni cement e de egu ama na che na keki wanye aboa be ye film no na ye cement no enso ne ode ye no we de ba ya na ese ne abo apa pallet egu so enti ba ya ye igu ho de gu kam kwame shi won cement e shi da jamu ofla na o de yadwuma na e kama o prumo abo set ayi ne kotoko ni nyina mo empty et bibia gu form na de adwuma na de boy koto ba ku bi na obes manager abo ma yi no aboka ene ofla ho ani ni kire ne eje cement ye be breaki eno ani di sie dan bo mo de akwa hye na breaki Christmas break na wet me akọ site be ma de ese bi so nipa ni fi nyine sika bo mo de an ni mpani eni ekita ho friend number si na obetimi aboa kwame esasem real estate sesimi da amame kwame kwen krofo abe da na se bi di ponche e bi di enwan ujana so be yeni na bense oguan bi oyira mi bi enwan krofo de abe da se kwame na e bi di gas ni ade me dan what bro chem this kema wanya ne basa
ne nyinaa ɛyɛ real estate adwuma de ne ho abɔ mu nsase ɛnɛ ɔpɛ asase a ɛyɛ clean title a ɛno nso bɛkɔ Ofla construction and real estate ɛne ɔbɛboa wo no ama advice baabi a wodan no asase nti ne dan wei na ɛbɛfata no wopɛ sɛ ɛyɛ drawings ne ma wa ɛno nso ɔbɛyɛ ne nyinaa de ama permit bi a wopɛ no Ofla ne anim no ne agye ne di ne ho adanseɛ ɛnkɔfa kyerɛ hɔ baabi na ɔba sɛ ɔkomanfoɔ na mo kan ma ntie yɛntie ɔmɔde atie ne yɛka kyerɛ wɔ no na ɛne Ofla for nkɔdi nkita ho ɛbɛtumi aboɔ state of the art and modern designs yɛ Kwame ɛnoa ne Ofla construction and real estate ɛne wɔbɛbie branches ɛbɛn wɔ amano kuroma kwapem ɛhɔ ɛne head office ɛna ɔbosomase kwapem yɛbie branch Kofrodia Bocho regional capital Kwame obi oyɛ adwuma nyine hu ni no nkɔ bie regional capital da ɛhɔ ɛdigu wɔn mo mɔden akɔ ne website hɔ www.oflaconstructionslimited.com na social media handles no ne nyɛ Ofla Construction Limited for 0552 957198 0552 957198 0594 63 5656 0594 63 5656 and at 05028 08922 0502808992 0279 012954 any penny any kita ho and I don't pay Okoman Radio your Facebook page wa and a daho bochoi Okoman Radio and yene penifui nakabum near kama print and we no and then yamana be dry nisa ubejo kettle no ajo iron a friend dry iron na Kwame nyano ko ojo mobile phone na wajo rice cooker na ni nyina mu no Kwame ye ma blender ka ho you see ho oh ma cards credit yeah on my shirt I said that's not enough on the TV appeal so wow and TNA went to Okoman na wa ma ha me here Kwame question is say nkrofo e lazy yeah they bet to Facebook ho na ko kind of na you know price na ma ho Facebook for no credit no Kwame ubogu ho no makofa na Facebook for na ye hwe sine ebeko ntino bibia be Facebook yeah no so chamo ya music ya baso na game ni stream live on Facebook Zigibi Black Star game no Zigidi o tino stream live the friend headmaster tino I said box iron no eti de bibi o headmaster no ye niema enua Kofodia Technical University omu nyina no mo WhatsApp omu tie hwe yen wonderful oh ya de woye niema papa Zigibi oya de so na chamo aka no questions na de no one journey live on Facebook a che de no e be fa ho ya journey live on Facebook na a che de no questions ya de ko YouTube so yes ejina ho nyina ho na wa fa na live and for me ancha Foster Obin Latte CEO Edema Ofla Construction and Real Estate na de Kwame Operations Manager General Manager ho na Sechiama Steven Operations ujinamu din George Abrakwa ono so your accountant na Samuel Otu Production Manager WSB Ekoso kama Ibrahim Kamal Dean Branch Manager Obosumase Francis Already Sales Dokas Adonu Sales Evita Abuaje Cashier and Safwa Kusia ono so cashier Ekua Isibia Matilda ono so ebo sales de when him rant them about omo boy no echi do ma ne Ofla janena so a na ejina Sam rant them about so say aboane takra na man ye kese Kwame ye fa man tip PR only PR Kwame PR na say opeso ye man Sunday Kasa de so adwuma ya no we are talk and paid yes we talk and we are paid yes you know PR no yeah batum adapai Kwame ye be pretend we ne kakra na say sa obeza be na wa check kakra on Facebook okay obi o be friend wa check sponsors no ba ku mienu ba bi omo ya advert na wutie headline sponsor ba bi omo supporters na no the two pa adapai ye che nipa mako 5 nipa mako 5 Kwame ye cho mu nyina credit ti free ase anwumre no mo say ye member sponsor na wa ye ni abre ye gina brand sanse hotovin and Ofla Daroma and supporters say go che no nti mo eduye nti ye ni member and opa ye na honorable aboa okay wa ye member duma Kwame na me nyini na me po duma me kofa me do mandoje me fast aboa
boy papa kwame ni kura be fantini o din kura aboa okay mo so mo to sare aboa fe aboa okay ma for reggae style aboa ba kwame chabo hwe se ne mienu nya kwame wa fili o sa me de meku kam no akọ hwe okay ba me se me fa asa me sa coordinate data se no odu ohun ye na ofa so e bia no wa mafie to be adwuma nso ko foforo no me da na ni baba weekend baba dey on tap kunya baba weekend na engineer no ofa so ono so engineer so ko different engineer so be ko site engineer e bia baba anadwo baba se kania so se mama ku awu na mpanifo agu fom na santi amri MP beba beba ne obefa o e bia no obeda kroma omma sei samu se e bia betumi afre yewura abo aso betua ka enti no bia na office kan ko bi fufuro abo nya fa kan okay kwame no oba no fa house dia no krasem ni se na kwame kan ye no na ade na nko useful ofa opa dia ade na nko useful kwame ja ko hwe adwuma abo aya ye na se honorable presiding member say ye twiben no wantimi amwa amane ha no da fufuro ahode no ho a omwa na yenye nyina na nye kama honorable no size anapa ye mwachi na wo person ka beboa na am say ehunboa na anye ntem honorable abo atimi akoka guani nti ye na se na yenkoso a nyina ye sanse kwame nipa ya dia osayi ti honorable abo a upeso ye koport upeso ye gate burglar proof mesro honorable abo a contain nyina honorable abo a eni agina di enei emodia na eni adwuma ebebo aye pa ti kwa mo so medana se amona na skaka honorable abo anyame nshira papa em say what say we your omamba pa ye kan no e wono omrante ya ka gum wo hwe plate kura ne ton enafam ene se na wiase ayedin na wato botom afa omrante ya ka ho na nyina mahoden de bo kosuri wa wo de niema wo ka waduane ni nyina na wo de akoye adwuma esono e de aso kwa ban Ghana man ye de was papa enye MP nkwa na fa ho enye semasi nkwa na fa ho nipa bebre fa ho emofra empanyini obi afa ho wagya to wo so aye osompa waye oman no adwuma the sense of patriotism era Ghana no wa kire se ensan ye kae no ano watumi aye adwuma no nyame hia papa na wonto wonsam na wonmoa ne wahwere wo kwan ho ni nipa efa ho nyina ho no nyankopon hia no ntenem je wona babo a nyame hia papa se na general kan so mo musidan mo ye gate ni ade ni nyina no ko no ho no mo be ne kama edi amamu onya bia obedi amoma ni bia kwame obeka bia che hono abo chemo ne meka nsa yankopon hira no na ahoden oma na ahoden na se ne aje bia odwene kru no ane oma na ho no so no ontonko so enye ne sa na mpese me don honorable sin bebe but honorable abo na mebo na baso se watimi aboa amasa problem na wo na yetumi yi adiefu se ne akan no mo anwo ye containers I don't fan kofa ba bia na oha ba ma be honorable so ma hwe ni containers fafa wo mo anwo be sem your stores na mo fan fa wo ai ketra fo no wo ye oven mu nyina mo fan ko no nyama mo nya scan bia na problem ba potema ono so area solve ntino honorable abo a bia obi a me say utie show no yenchi ono a former assembly member at my Steinbroom lecturer area. It's no yenchiano anope and Yankupon can own Steinbroom honor equivalent poor on a coffee ben poor. On yes, on a boa, heavy papa. Momentin and council. Every friend na producer's best friend near than I say. I free so now I am just today. I'm a for no one some ye bibia. Every from near Bomabaso and Koye so Akame. Useful. I feel the useful aboa. Oh my God, you have for the speed, you know. Change the bottom gear. The rest on a boa, ye, that for speed in the Omonton was and your and your go race, you only and a car, honey, idea. I brought Bonda Horno, young go race. And yes, no, my uncle race, Yantoyabo, come on, I did na, and ya come up. Kwame, and a pair bed does say, Yabeko Hamana Sonia couldn't come. And I say, what to say, a year enterprise, or say a Ghana entrepreneur agency, and as a Ghana Enterprises Agency. A bomb tia say GEA, and if you from what the GEA, Ghana Enterprises Agency, and I pay a friend near Penny in command, near the command say, now I'm buying a year World Bank for Eddie Command said there be COVID, no, send a year Ghana for a pussy, in fact, a pussy.
Nano ada oya COVID relief funds be the kind by. Nano ada wakofa from Ghana Economic Transformation Project. Ghana Economic Transformation Project. Ghana Enterprises Agency GA. And then it's going to be do amonsem. Na mo chema Ghana force. Monye na mo family madwuma mu. Na mo famwa omanfo. Mo fa mi adwuma fa nipa ne bi ka ho na mo ho han mo. Tene eno ne afre pani pa a ohwe adwuma ne so se ye ne bedi ho enkomo na ye bisa se anye bia no hini aduru ewo dwumadi omudie ne mu na nansa Kokono Group Hotel Regency omkohia ya na ebia omonsa kabie no na ye mo bie Mrs Kosi Yankee aye oni CEO Edma Ghana Enterprises Agency eni na hamai so anti Kosi wuti anka mo ache Yeah, it's the same. Yakupa adumo na nso Nyame adom bibi aboko. Ne edi kan no ye ma mo ene yo adwuma wo ne onkrofo no mo ye ne de yanim ha ye Ghana Enterprises Agency yese mo saka sika bi a mo de bo omanfo na no mo de bi ba mri bi e na mo de second phase aba wadaroma cheche mu kakrai Yo, ye dawati o na se wo beka ya omampanyi ka so peso boa youth na wo krom ha sei ni nya na oka asa ni ntino Minister of Finance Honorable Kenoforiata omune Ministry of Finance for ni etnasi na other ministries the minister Honorable Kojo Alantrema Ministry of Trade and Industry na other Ministry of Local Government Honorable Dan Butcher mutnasi na omiye nhihye bi a friend you start na you start intervention ya wose boa youth amu nkokoro ni amantem bebre no mo apply mo omo ahye mo adwuma ase na kwan omo be fa so ne se omo be ye omba online portal no mo apply na you start intervention ye wo mu miensa ba ko di you start commercial eno na banks for no ebe boa e dia so the trust me ni you start district entrepreneurship program and when I launch press launch na ya see the boa districts no across the district and when the Ghana Enterprises Agency NEIP and mo ebe implementing partners mayelidi ahwe amadubia akosi nti adwuma na no na ye hya ase omanteni mo dia to minister was to me support be 1 million use ma omunye adwuma through entrepreneurship development. Nti we say no any employment but entrepreneurship say youth or more amantem bebia ebia opeso show no ani adwuma ase ebia won san we sia bibi obesimi dia ye ebi nso a ono a o idea ana o drink bibi ho ni na omo ba through training ebe bo mo refine na omo de aye omo edwuma no nti you start no na ye boa youth mo ahye omo edwuma ase enti ene obabun bi anasa branch ababa bi asu adwuma onsano dwuma bi obeso obie mu a akwanya ba se otimi kopota ho na okọ register wa hunu me ba so an obia baby amu obia ohwa wo ye you ya share ye di account from 18 to 40 years omo hwa omo person omo start e bia ni ba kono ko BC owie ye wanye bibia biom eno nso kwan wo koma na obetumi apply and obepe obi apply baby amu wan cry your business advisory center or district assembly hall yeah mami Gift Miriam otai eba radio so be kasa kire pa Gift Miriam enjo no enjo kokọ no ho a obetumi aboa na mo di bibia atuye na ye nya ahuto ama corona koneni ayekese na emprempren yanyanti ese ebimu anya akwanya na no ada ho story e we anim ha ya o say 135 small businesses to get 20.6 million grant na na yeti simu hia Okoman Group Agency na on mo tie yie no mudi bi mo no ho asem te say eno so samu koye pa eno so ye program ba ko aya ye won say we no ye tag ye make you start the target you Ghana Economic Transformation Project, you know, target small and medium enterprises. That's almost medjuma no, almost funny pabaya 6 and above. We are quite 100 people no. Almost na ye share side juma no mage na ye. Na de bia ya kasi foreign exchange, you know, cost because ye industries no end na ho ye. Inti e pesi e boa industries na o small and medium no. Na almost wenya
ahoɔden ama ɔmo nso transform economy no enti deɛ yɛhyia wɔ Coconut Grove no ɛno ne second phase yɛyɛ first phase last year this year nso yɛayɛ second phase yɛama ebi mo deda 97 ɔmo ba bɛyɛ sɛ bosome baako nie te sei no yɛhwɛ ama 137 no yɛma up to 20 million ɔmo ne second set out of the phase now second cohort yɛma ɔmo mboa ama ɔmo nso akɔ mu anim enti adwuma ne deɛ yɛyɛ wohwɛ wɔ ewie nso afoforɔ bɛba December yi nti yɛkɔ so ayɛ because deɛ da ɔmampanyin akɔma so ne sɛ kuro no ɛbɛyɛ den ɛbɛkɔ yie na ayɛ kɛseɛ ama yɛnna yɛn nso yɛn ho atɔ yɛn wohwɛ nso a SME department no as a Ministry of Trade and Industry mo minister Honorable Dopia kura mo yɛ MP Nana Madoku a yo ɔno kura no ti ɛbɔ so a ɔboa ama yɛtumi ayɛ adwuma yi ma adwuma no ayɛ kɛseɛ because SME no ɛda ɔmampanyin akoma so paa na yɛ Minister of Trade and Industry nso ɔno nso yɛ adwuma ɛda n'akoma so nti yɛn na ayɛ ɛyɛ abom a sisi a yɛtumi aboa nkurɔfoɔ bebree ma ɔmo nso adwuma esi mpɔn. Enti saa 135 year ɔmo gye ne yɛ second phase ama bia December so ebi nso etibe yɛ nom so anya bi. Saa pɛpɛɛpɛ. Yɛda ɔmampanin ase Minister of Trade Honorable Kwadwo Lanche Martin Nana Madoku a Asiama J ɔno ne MP Ekwapem North na yɛ papa ɔkyereba afi saa mmerantie na ɛbɔ Honorable Chidom na mo so GA wadaroma wudi anim nam to so niema yɛnya wi die wadaroma GA no yɛnsa mo yɛ NBSSI na mo ba GA yɛgya akwa mo akwa nso nnwuma dɔso hyɛ adwuma na mo yɛ nani so kakra na obi tifi a wɔhunu sɛ maame ankasa na abai ɔsɛ adwuma yɛ ni ɔkɔ hɔ a na wɔhunu ne ɔne mpanifo ɔka ɛdeɛ botan na esima ne so pɔtee mo adwuma ne sɛn adwuma ne sɛ yɛbɛboa ɔmo pɛ sɛ ɔmo hyɛ adwuma ase ɔmo ahyɛ ɔmo adwuma ase ɔmo a ɔmo pɛ sɛ adwuma no kɔ n'anim ɛpɛ sɛ enyi na ayɛ kɛseɛ yɛn ne yɛboa ɔmo nti na ɛfɛ Ghana Enterprises Agency ne yɛ National Board for Small Scale Industries NBSSI is a Ghana Enterprises because yɛhwɛ enterprises nyinaa so yɛn na yɛboa ɔmo sɛ nimdie bi wɔ hɔ na ɛwɔ sɛ ɔmo sua na ɛboa ɔmo adwuma na yɛn ne ɛwɔ hɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ adwuma no kɔ next stage anaasɛ ɔmo pɛ regulatory support sɛ bi FDA anaa GSA saa mboa no na yɛde ma ɔmo ebi a wo nim sɛ deɛ ɔbɛhyɛ wɔ adwuma ase ɛno nso yɛde nimdeɛ ne entrepreneurial training ɛhyɛ wɔ ase obi wɔ hɔ nso ohia funding ɛno nso yɛde support ɛba ne yɛde ahyɛ ɔmo mu na aboa ama adwuma no ayɛ kɛseɛ ama bibiara kɔ n'anim nti ɛno ne adwuma a yɛyɛ ɛwɔ ha se mo ayɛ adeɛ paa yɛne di mo nneɛma n'akyi ɔma ne tae ba interview wɔ ha na sɛ se na ɔkasa mu de bia basen a woka entrepreneurship training and startup grant for JHS graduate sika no ɔde bia bɛbɔ ha poster ne bɔ ha a ne nkurɔfoɔ ba ha ɔmo hunu nneɛma woyɛ enti mo ayɛ adeɛ mokɔ so na mo adwuma saa na mo kita mu kakrakra saa anɔpa yi yɛbɛda ase wo nsɛm bi abɛsɛ wo bɛka twa to a wadaroma kwanya wɔ hɔ yo deɛ bɛka ne sɛ mo obiara nka so obi ɛfrɛ ne sɛ mema wo sika ansa na wayɛ agye anaa wontua meka a ɛndeɛ mema wo nyɛ sɛ ɛnyɛ saa ne adwuma no teɛ adwuma no ɛda hɔ ma obiara wokɔ online the paper wɔ hɔ wokɔ business advisory centers no BAC so wɔ district no ma wobɛtumi afa nkrataa no bi na wa apply kwan bebree wɔ so mentena hɔ nka sɛ medeɛ menni adwuma medeɛ menni lack anaa medeɛ mayɛ nɔɔma wei saa nso nkɔyie mepatwɛw obi a woyɛ Ghana ni ba a wohwɛ sɛ wohia mboa sɛ woyɛ micro small na medium a woyɛ youth led anaa woyɛ youth a wopɛ sɛ wohyɛ biribi ase a wo time nie take advantage of it yɛda ase anɔpa yi Aunty Kosi Yankee yɛbɛda ase sɛ wagye berɛ no ne akasa biribi kyerɛ nso a yɛbɛsa aba kɔ so a na ɛbɔ adwuma sɛneɛ woyɛ yɛa na Ghana bɛfa no ntoma pafira yɛda ase anɔpa yi ɛhia ase da one Mrs. Kosi Yankee ayɛ ɔno ne CEO de ma Ghana Enterprises Agency na wabɛkyɛkyɛ ne mama kyerɛ ɔsɛ wobɛbia Ghana ni ba na woyɛ Ghana ni ba deɛ wowakwanya sɛ wotumi de wo kɔbɔm kwame
maybe a ball kwa mo ni amakaka wa bi me condition ya de But say we apply on so apply and you know you to register company ni o ma register some de aba some de pa ba some on pa ba money when the force was me say your aba yare ni aba money David you know register o de betu na say oja unze na say a hot of invite na me say maybe brodo company it me register company na so me dey akotum bi ha na dey net me aboa na dey net me akonkan na no kwase me ho adwumi kakra no pay ho adwumi kakra no pay say enterprise agency unze ye ma me kasa na no kan say Capim North and Akropon MP ono na obua yes still also ono na obua de manamu eda na se na ade de obua yes ye bodam kra nka bofifie obi abodam a obofi ni fie na nka de awura krom ye nimara enes ye nimara se boa obua no se mbabunu bi se lower hill ana upper hill hanomu mbabunu bi otumi abo mu ana wamomra eno so meka nkire yen kwa meka nkire ona amaki obi se obi ya do bi aja unse se ya ka se empanyfo ne bibia omoma media na so ntene ye fantu meka se bi nkire enfo ne mp be dia abo nipa omo na busu afo mu se nsa kasika ni beneficiary o pese ni kurukura bo se nsa ka cash no o ye be ma so pese ribe hu o pese busu afo kura be hu obi a odi loto okoje na no krobis okono de max achene ni mo se na busu afo ba wa wini kwame lottery okoje o wa sha max ada say the class be na busu afo ni adeba be ha no no de koji yeah enti na adeba ko musu say sa na te de na de yate enti no we hold our leaders accountable kwame ade ne omni say ebe si nipa kura so mfa nipa mra onipa de se ne better selection okay from uni and kwame ya the sportsman ko for say ya fan ko for omkoton he unti da wani de bebe enti ene be say MP oma Okoman so nti na yen kan microphone ba bi e be ko register ya say nipa nbo ma me na bre na de ba na me nim no watena so kwame no akoton ton slot no me a ma be bi 200 over not 50 paba na 150 na kan de na imprafo na guest fo ne kwame ne nsono ne ade ne yire ne ge krampo enua bi otiba bi ne na ko be kwame watmazi o me asonte ne yemo so fa no man to so no microphone ni akiri na sebe na nimu mra nyam kama ye de na sese obadwuma o makwapem no fo no inkim na enye kama se ne local government o ko kra kwame clear se na me ko so kama ana kwame ja so ka trade die see who trade no reflection on the people of Akrapim North useful man na kama na you there useless sky na chi na ni pay na aja no kwase mo se Martin no for just me useless Kroma for Martin say e ma mi do ko oboa one more age 6000 ko twelve ba omo hwe ni 6000 na me tell say mo ho no de ye hunu usefulness ni ye hu ye ha no ne kwa me koka na no say ne useless bia no yes so and the yama me also very useful hwe mra wo hye ni ade ne se use start ni gin o gina mu na very useful pa kwa me say oma fo kwa mo me just calculate oba ni ade no o gina we na wo da na se na o kam ya tia ni ehu na o gina atena so ni ade enye fine gina o de asama ba say oma fo no emma yehu ni MPs ni yema mu no very relevant and critical kan o de na oh yeah me de no me ye ho no mo say utimi fa nipa no kwa aboa na adwuma mu kan o de enye kan me kwam da ko me honam da botwe kan o de seti me kwam da ko me ne me papa ye boa nipa no a o ma kra me ya wanya kan o de wanya o kwa me jame de nde bubuja o uyi ka ni fima ka na emma no emma ye no uyi fimu a o aja za de de aja frame a e be 2000 moto na ati so nyina afri ho moto tu afa obisa se moto so na metra ko mi asi awie na se me pele ka mi no se ka we dem no want me hwa so etu ka from home ana me ka from etu no se na honorable Ken no clear kwam da ko waso mu ache ena no kwame papa edi se Freda Mugi se mami ngu ansa be ko terrible board so me tiasi ya ame boso na me ambassador na musem na me bohoi na me na nkrofo ade no boho eso bia ene ya na ambassadorial role kwam da ko so tiasi last time honorable Dambotwe ma miska na nsa ya omo ye akugwa womo
the background hɔ no ai na nsuo kura atɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ wowɔ he na me sɛ agya me hɔ ɔsɛ bɛsɛ ne yɛnkɔyɛ adwuma no ɛne ɛkɔyɛ yɛgyina ɔkɔdu hɔ nom no na ɛsɛ yɛ adwuma no ntɛm na obi sɛ adwumafoɔ no sɛ yɛtua mo ka he yɛ day na mo sɛ yɛma sister ɔsɛ dabi mɛma obi a 120 mo double up adwuma ai ɔtua agye ne nya ka sɛ kat bɛsɛ ne yɛnkɔ metira mo yɛdu fie na ka 2000 ɔsɛ kat aka he na mebɔ akyire na sɛ agya na sɛ fa 2000 hwɛ wo ho for 2000 for sure. It's 2000 that you have been where the bar 5000. Now you start your baby and then a booby jar. Okimogabe. What's it? You best would say different. Okimogabe. Ah, now that don't say consider I saw them 5000. Methodist I saw them come in Param correction at the moment. 5000 140th anniversary. Minna me catch now and DCD 2000 so. I'm gonna catch you. I did Methodist I did way. Oh hallelujah. I did. Chamo on the Ebano near be say Professor Lumumba and I can't say PLO. Yes. Say when it takes you more time to explain what you've done, it means you've done nothing. And you know, Obono modern, and so me a tenenka. Na ehunu modern abo. Nipa me breje and one and not the ashen hobo call. Na I say, maybe me call with them, come and see me to me. Come down for me. Bra champo. Ti mene honorable bonko mana so. Ayabra. Ti na o ma me bondo back come. Higher kwa went me cannibal. Bondo na your colors. And that we near 50 Ghana. I'm born about. Oh, wow. I'm Saka na be na me nti ka na you be batim say na me share me bonus. Na dey na me zabi. Say crofire one about mpio no mo say me kotoko me kutu o me how. Was a smart move. Gawe. You be na say come mafuru na so say me time me can fast na me share because shoboto woto me kutu na bafo buy sisi na. Me boto me kutu ni ade nti say kwa me kan no. Obi ade ma wa yeah, omonka. Yeah. Me ya wananti ache papa toda Bryce Legon na kwa me do trasa ko ni afre hello honorable Mr. Baffuor oh let him come na me ginam so hunu ya nanti ache nti bra o yes o bra site ni ade na yes ah no kwa ma dey say no ba interview so agoa kwa me bocho your interview ni ache manager create nya tu no o say je na ade ba kwa ma bocho no tuba ade ba kwa ma bocho no so hanom no ase enwa na atwene mu kakra te se ka ye de oil agum ase agum no hanu radio ase Okoman ne first radio station ewo ekropon ha nti no ati say with time e be jele o se kwa hu se NMS yeah I mean where sponsorship be ni ade a ebo bi kire wa hu se nyakopon da Roma ogusu hwe nti adwumefo nde metim so ama sorry me damase se mo bo machidom abo ne takra na mane kesi muni wa meni ho kwa minti metina manager wo sebe microphone ne nkonwa yi so mo amada Roma na mbebo no bo machidom adwumefo so mbedi wa wi na me kan kwa me eja to mo no manager medum no so na so nkwa na ayi nipa na mo metenka se so ho hia mo bo adwuma na na me ko kama kwa me anopai emse mama aku ayi no wo be ko bi chamo mi ginam sa samoja o black stars wo duku ne duku no be paso kwa me mpanifo ayi ko bo duku ni nyina ka je se ni braba duku no be paso slide we wo kwa me shabe me mangu no be be so the never da madaba bo na duku kwa me be so to wa wo chamo mi ginam sa so na ku apem mi anso mi ginam ntino ni nyina no me ginam ba ku bi nso wo apopotiam sana da ho ntino no so weekend nyina sana weekend nso sa graduation na wo All Nations University. I feel do so. I can't tell that. I'm money. And you know, so we corner me Bridget, Siedo auntie, me corner graduation, me kojano kufuria All Nations University na bibia kama. The weekend ide. And sana adwuma ne ade nya mohboa e wakata ne nyina ne gusu ntino. Mo am frefre me no enye se boapayo course mfia na akopem 18th of December na course no. Me twa so ntino and also one channel so chamo ayi ne di eginam ama ekuri obia na obia na anti ntino gebe ko na fin so na support yenua ame no ne na and the other form yes ntino ame ebe ko na no so support e sa ame de obetimeto fo ma me wo ya che just ame afi no abeli line ma ne dim ne hwen ebe che che onani so afi no abeli just so papa no ma me tiase
me mama na nti ase o ka fra na me na nyina me mama na hwe me mo na me mama wa chama safo ha ya abomosu akoko ha ho na ayi amna ayi enkronso me se me form ayi atwamamena ho no nyina me atwamamena ho nyina me ho na me mama hwire na me say 2 years ni kwa me enkronso a okay asem ko to me enkronso ma me kan tell na me de what the by me no na ko jo opon kroma ono ya ko jo opon kroma free ayi kron de say ofo bona mabrem okay abrem besi odan no bona ho a no abesi ayi ho ayi kwa me bibi na ye kokko na esiesi akoda bia not me branch so obe ko di bronya bras mani si we kuduru nkronso kro mu akwa me kwa na ma me choba ne ade ti senti me fani si wo sa anko ti ekotia si from koya pan microphone ko galam se ni ade ne Wellington boot ni kulikuli omfeni kulikuli you know small shovel bi ni omo special head pan bi omo ya mu na kron bi sa na sisi ho ne microphone twini ade kame me hwa bo bi na ne se ya kame odan kwa ni ma ansa oma no ma yi no edna aguadim kramanti yo jwan koko abonji koko na me se koko abonji koko ya na ne sinya de kwame in fact manum board the whole day man kan hwe that man kan me ko mete kan me ho adwiri me enti wo kan cross wa se no makai enkroso no ajira ye sports ni ade no saa na woni wi ne be mo ware ye mo ware na ma ne ho ye ha ya se ebi ti se appointment adoanom kraman okra ina mo anum ni ade your pass bi twa mo na ware na wo ho atumi aye ha omo believe say wo ko bi say enwanum ni ade na ya we ye nyaanum ni ade e saa ni mo ane de just by say me fi achem ho my TCBia and na leopard nya de oba ai kwame onim say me bi enka to mo na nkra ma hu me anwe abochifu ama me kra ma me na ai chikinga ye kwame mo no mo po me ma ni prayer mo abochifu na ba kwa bo so kwame ai me ko aye wo aye achem aye apidwa ena me fast copy choba bi di e kwame debia me timu ntremes nsankrama e po me anyway oko kwame kwa majanshi ha sport ye shewe daga fo bi shewa kwame men jara nhwe ho un free chroma na also on mi twam sa na men yinko sports book kwan ho krom de asana wadu ai filling station no wadu okay kwa majanshi ni a ko ni ka ne right ho na baby a victory direct opposite baby Methodist church no uni mo amechira wo ne baby a victory wo no okay victory nchen ye asasi bi ne down da wo sifi bi wo mo ultra sa asasi ne down on the sport odreya if you be ho yesini fufura yen plaster wo no crown ne ultra wo ayi bi ho sport bo ye de nua bi blue bi aya om de ayi pool bi what dey dey say mo fa okura ko oba pa kuzi owo ene krama nyina ho ko abenya biawe daga phone gu ho ko abenya biawe oni ma me ka kire ode so ajatom krom nam no minim krom kwa me oni ma ma kire o pe bia ete o fa ho abenya bi laka no friend laka o ko abenya nyina bi laka ene ade esi akwa nsan ba friend Ukraine Ukraine ete o fa ho ai da wo choba antino Nigeria hwe unim uyosofu na za diversity ni unimu a u preaching gra anya de ekropon ha yati po na ha endu peso preach say Yesu cover apo ano a illustration be tintin tu ko ba no ne ade na me chance ho no ko bia say o ka say wa wi pen no o pe bia ko benya bi owo ne ade and a friend man was a good morning KB. I wish my brother, father and uncle, Mr. Kisedu Kwapon, a happy birthday. Yes, and they era Kisedu Kwapon, Kane, Director of Human Resource, Coco Board, and they would not open a case here, and away your mouth to quack a papa, and then I will bet near the Como, or Froko Nifia, do any kama, Dutan Presidential Court, or be too full Ashen Crown. Pay. He's a friend and a brother of this station. We say happy birthday to you. We say, Anna Yaka birthday. Now you see. And in quantity the birthday. And your births. Birthday. Okay. And your birthday. Happy birthday. Okay.
a birthday. It will be ne, will be a 69, will be a 72, be anti, you know, anti a birthday. Happy birthday to you. So, and run who say, Offer kind. Me offer. And run who say, media would dominate a former president in the year, Emma Kunedu Ajma Rollins. And I place so famous was I'm watching and listening live at Barry Masanti Emery's funeral grounds. Okay. God bless you. Bless you to my brother. Gilbert Stone sends this one. Okoman, you are live inside Temaport. You do all. Yeah. I mean, I said Temaport. Yes. Okay. Oh, emphasize. Meridian Hona near one. I say him. Now your fans. You will not follow you on the pay. I mean, they say Okoman, you are all over the world. Yes. So I say our presence on the internet. No, say the Pia will be able to Okoman. Yeah. Osabeti Miakai. And Gilbert Stones. Good morning to you and thank you very much for making us big and large. Oh yeah, Temaport. Oh yeah, also you must see me a GM. Hey, GM they say me my ye. It business cannot hear more business cannot hear man. That corona get na down for go say what down for say oh yeah GM no say oh yeah GM boss it me get man. Etia se master to the pay mu. Etia ya master tum. Etia nya adwuma no kwen na master friend. Etia matum bra o say bi fabrem baby amanya adwuma for. Fabrem mo. I don't know. Etia ya my friend. Oti nanu go fan. So him. Fabrem me new place Fabrem mo. Eti anope ye ko ye WhatsApp ne so from Koforia Technical University. It was good morning, greetings from Koforia Technical University, Okoman Radio to the world, coming from Amagana. Amagana. Amagana, who money screenshot to the Nahadi. Photo no. Oh, Memasa. Amagana. Amagana. Koforia Technical University. Oh, John will have all of wine, and I'll be a lecturer and so on. Body. And today or say Okoman to the world. And I pray see a kind say nipa enum ne Yamodiana Yamaomo. Yes. Sa Akwanya nti so fair Maxwell Gilbert Stone and Amagana nipa me say na di kan and ombeji omo credit na omo say yenko kata no ye ni abra na me koso kama. And kwame mo fa you know mo sponsors na aja me hu wade na o kasetia ni bi o na ye fa so no God is coming after you. After our pastor wants LGBTQI+. I say God is coming after them. Omo yesa tumu adwuma no. Sinyame bomo ba papa. Come this is Solomon Gomorrah when you see o. And then I may catch the obi say name is Solomon Gomorrah no. Omo yesa de no omo problem. Come and dream problem. So be kaya brand na abofun be so a lot. Na omo present lot new omo. Yeah. No koda. No na. Lot de ne mama no mu hu mema da kra ma om. So nim, mo me fa me mama yi kra na was there be o ma mema na ne pom no mada. E ma abofo no etie ni fragu om so. Still. No mo do om se omo hu ade o. No do om se atwitwi gate na chi scratch na. Sell India predicament. They still want to have sex and access with the angels. Until Ochi lot. Then the man says, "When not lot square delay, so kaya. So much in it on kukunet eja. No be say chrono. Enti more problem. Yeah, a problem. Because when you be a kwame when you fra, not still. I will say when better. I didn't know problem. I didn't know Tana no pay. Me and me devotion, me and Tana who and I'm to say Kofi. More problem because they couldn't be runner. Kwame, the new fracra still. When they say, say, what the environment comfort room. What is that? Problem or I talk to the enemy fra. Kwame, a problem. Kwame, say, be to work. Kwame, say, you come to terms. Anyone must say, already demo money, any other no. Say, also, or Tono boy say, Biana say, this is what it is. Name woman, now a fancy mu. Now, no mamma call Baha, or Chadi Okwapama, or English. Sabineni, but or say
man a number on one is even idea. Yes. I think you were there. Yes. And wabe master and look at the masters near the dinner. Yeah, mommy, you and Antigeti. Yes, Antigeti. Yes. So this is what we are talking about. And he said, I need to perform Wana still on boda on mine. Still no ben habeya. And Kalis also be take us. Yay, many never afraid. Asama to me. Yay, man then mako. Baby, sabi obe koni feel baby free be cry. And when yano. Still. Well, we can say still. Me dey ya na enwa abrofo no mo de ho agim ne de bia kasa na yesi abrofo nim nyansa obekọ airport na ya twero exit je say ho na efa pie na de na ho baby on fa pie no mo fa ho no ansa nwuram ha me si no krom ni say am ho den o mu kresika na bonsam o kresika pa yeah bonsam yo for pa yeah edna o ka say Yesu Kristo kutono bonu mu ase kutono so na ase bibia that's it that is it so no enti branya kopon ni Adam na hawe kasa mo ko wona mase no nya otiye chakono boni betama nipa bebre de osom kra branya kopon dabi onya abofo no bisu ni omo tie atua ni satan akono boni ena one next ya ndrusi nti adia ana o hye kwame yamo pai na ehu ye mobo ai ana pai na bon krata ahodo no ahwem ehwem se na si ayi chemo ayi beka uja fo so se na ahwe oberesan enye kasa nko Oforiata speaks today. I don't know my clear name. No go to the parliament. Inti I say on man kwai na oto na adwuma so no. Media madika ka say ohwe neme bia na kwai me wakeka. And counting the basis of integrity and self-esteem there. I guess what that's it. No, it's kwai me adwuma ye panifo be kasem na me fo say anya mabojo me fo aso na me tena na me say me ya me da me mfi bia me servo company ye. Per integrity wise, they be am catch us kwame. Enye headers and kwani adwuma. Enye carpenter and kwani adwuma. Teacher nya no kwani adwuma. Enye radio manager and kwani adwuma. Enye radio presenter and kwani adwuma. Kwame me boa. Okay. Enti baka say me dase, me bia be se ekono. That direction there. Me for us, I'm sorry. Pobi obetimi ahun sa time no ya ma. Kwame, David Cameron. Yeah. Brexit. Or I'm sorry. Yeah. Mean to me. Gordon Brown. Yeah. We saw it. Nancy Lee Strauss. Papa is say, me dem support to free such as nine wholesale be akeke no. Me nyanka nipa bi. A omo ye mobo no. Ene enfa mom. Aban ne nanado say chinchina. Ni nyina wan for adwuma nto. Wote ho. Ntia say ne we ni nyina kwa anyo abojo. Yeah. Na no ada ye ka IMF. Wo say IMF die. So ye finance me say party. Not under your watch. I mean, IMF. Now we are a proud nation. We are. I need him say a proud nation. I mean, one I catch as a proud nation. You want Kwamukaya. At the end of the day, Abasa Chinchina. Never be I don't want to talk so I feel IMF near the feeling IMF. What should be telling you? Say step aside. What's my man negotiating me? Now could negotiate the Sako Shebuasi. I demand M1 Kwame. Near Kwanebai. Just what that's now. Just a media mix. Some IMF from the Menin. Some honor back what they are. I'm sorry. Mumpobi am na be komenko. Where's Kwame e chopa ni esune mempre komenko ni ade ade ni esusu na otete. Chamo, my main fancy angle way. The finance minister was appointed by His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo. Now, Ghana for Yarekasa Jemwa, which the current situation of our economy, I just say finance minister na mo no homo den. Which bond to be ni loan to be ni ade abiba na. Tikasem ay basa wo men na no kwa sika consolidated farm mo dey call ayi cathedral ni nyina no etiamra it is His Excellency appointed onipa na den na esi omampanyinu kwanze obeyi onipa na efo ucho pressure efi Ghana fo a eba na omampanyinu ntumi ngase you mini ana you me ana me fa baby edu obi amane sanibi yes minim de enti His Excellency mbezo obeyi na fi wo na kwa me ni nyina mu kura ne misa say
Edenya na aka ho o ya 2 years then negotiations nkwa na between Ghana and IMF o ya mama kasem na nka me pese me ka ba chawadu ba bia e wo se ye kan se na ye tele kire pen for no cause Adam me ba 1st of May okay yeah the about here 1st of May 2021 me wa ba me na me ba be shebwan 212 bi free Adam me dem na see ha no me former office me ngwa obi mbisi Adam me ba me recommending the same for manager was manager obi PS baby esi o me fa me san kan we I'm telling you one secret which people don't know because me buy me debate 3 days me comes no conflict of interest once I've been here I want to work with you o kwa me the crown I interview macro live Timbo from says it's true Marco I've declared for them I've my office key I always leave it at the reception the security is there the new manager sat somewhere and operated that I was not going there me near drobia me ko ye free ho say obe ko say do for bi she be na kan say manager ti akra wati ebia you kwa me talisman bi so e bi ni ho me document near clean e go ho come what I say me document me shelf me bia my everything the last time Kofi spoke to my master everything is sitting where it is more than man for the be chair me plaques award them win here they are there or see BBS baby it's as a my experience is still with them they get back to me when they need to have certain advice and you can see what play credit say maybe ma and then what for say change na also want to say me yeah for the first time here me wan o ma mu nyina esu na MPs be say no mo 8 me birth certificate na shame office me channel bia including certificate show you bring me do me gina say no dey bring me then I moved only say one day I may go there with a certain bag and pack my stuff. There's nothing to hide. What's the kind? There's a guy I was working in my office with all along. Me fridge moon man warm drink. I left everything. Documents are there. And then papa no then aka. Now no I a do boy him bay. Look at this boy being sacrificed. Papa ni papa bro boy bro party him 2018. Did them announce the bende. What your boy na say na one kasa vice president me jemre no. O say until sa but me feel say o man no say appreciation na enye bad. What bet me bisa so me man na he. No chena adwia. Look how this boy has been thrown under the bus. Just like that. They say ni papa e kwan no so ne tan so de. I said they been tagged. yeah Mo ya sebi e bia mutuba enye mo ya ni bra na akro no something. Come Chamo, now issue no parliament ad hoc committee ehwehwemu na ade na chamo medwene ama bi wa mentia say baby ala make say as a country from general down catch them say you move from sick in the stomach to we are sick in the head as a country. Then you say the finance minister Oman His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo the direct cousin. Wako committee, so we are investigating him or questioning him on issues FIA economy in Sikasemo. Oko committee no ne council and a lawyer on an oko committee no so you're Gabi Ochredako. Omo cousin, another cousin. Gabi any man penyin so your cousins. Gabi portfolio be on okura our presidency or only portfolio be but o detective Ghana de facto prime minister send a man for we can. Na yasanga bwan wan abetena so wo mechire ye ni amamu fa yin sikasemo. Chamo, it doesn't make sense in any country be parliament okone no. O me say charge na dey abon o meyi na no. Yes why is called consolidated farm yampa amayi o dey fa parliament ya approve ya mark o nano dollar yi say na gina na ade reckless spending kwame cases so na wo hwe na nyina o meyi na no o hwe 822 na 824 no say man kwan na o meyi na no me say ni ntia say man to na djuma so ba no kwa kwame na no na who class say president is under no obligation to take him off so o yi wa ha constitution wa o say the president may one can say sha but utie say na no yi kana election ne catch say in Ghana they may sometimes can denote sha
but the constitution is not clear. Say the president shall sack him. Yeah, The president may remove him. And to answer better, I can say, Omo honemo no. Edu parliament. Budget for the no be a release and no be release. Yes. But I see. I remember something say. The executive man respect the legislature. So that we can went here. Business bad also block it. It beholds the president to respect the decision of the people because they represent a certain people. That is what it is. I mean, 82. No question is to the bia brofo no nipa. Papa ya no education ye ho na se. Yesi na aka 1 year kra ma na ko. Professor Mankwa aka 1 year ama na ko retirement. Enim na si ye na hwo ye do bi foforo aba. Akoye mentem ho ase introduction. Problem or retirement or man contract. Na obi nso so papa du bu ahemba yi hwene ya no ina hu ne ko mu yi adan na obi de wote ho na ode ne nsa ka niema ba ko mienu miensa ya dance die ampanyini a wo mo hye mrama ye wo mrahye bedwam ababe ka se mo anyi papa na mfi wono mu a MPs 80 tisi akura ko 96 ama nra akura ne ye kasa no yesi yewura Kufuor former president efresa 96 parliamentarians so mo mra mehia no no ne mo nkasa adan na onipa baako ho ye pese ye sunsun no saa e de nko na wo ye Kwame Richard Obekoso but Francis Ansong Baffuor ton square ya tete o so we dey come and say we oshadina sibi we kan names dey kitamo ha na ma bia no mekodi am so adwuma be bom ye nyina ebedi edoko no kwa information am say kan no Kwame 824 chamo 824 article 824 82 no can for a vote of essential 824 was the Minister of State in respect of whom a vote of censure is debated under clause 3 of this article is entitled during the debate to be heard in his defense. There's a 3 now, article 3 no. The motion shall be debated in Parliament within 14 days after the received by the Speaker of the notice for the motion. There's a chamo untino and then Sunday America no. There's a man no be na no Parliament. Maybe in summer and you know how do do so. And then the case out to force him. Adi egu Dom Kumano. Yes, adi atu abontino. So ba no be in one untino and then no. Obeko parliament na minister akoyi ni but chemo so akoyi ni no so nkoyi ni no or resign ebe den na ebe ba odiba se man nye ayi ni mama nsa ni mamu oh aja IMF yo nyon nko na de yakọ IMF no already budget ni mamu ya wakọ budget ben chemo if you are being honest in this country you are Ken Ofori-Atta to me we analyzing the performance as a finance minister onye better than say you are Banredu onye better than saying yewra setekwe kwamra dufo to me onye better than saying woye wo nyina se ofi wo edu we bi yewra dufo ofi wo na setekwe mo bai wo ye reshuffling His Excellency then na wo ho ntia on to me yi Ken Ofori-Atta yes me na me His Excellency may you have IMF negotiation and then na wo mu Ita yan changma His Excellency and the boy na say yan chana onko IMF negotiation bi then na wo mu ti a je okoye wi ansa na ebetumi ayi na aye you know say we so bom dey bonom just the companies benefit it na no kra na say dey ba na fa odia no nya commission they can't deny say Ghana koje loan and a bonda Yewra Ken Ofori-Atta ebi mfa di tabak ebi mfa ni insurance company the legal advisors at Ghana in terms of the loan the bonner should be the Attorney General but any effort Gabi ni law firm Gabi open we know this fact Gabi can't deny this effort ni law firm and only 9% of every bond and a loan be a AJ finance minister jemu 10% of every bond every loan be a Ghana as a country AJ and it's like excellency to me na we know all these things firm never found I want initial name God God firm never found Gabi It was because in Yankopon ho na eko enye ho. But for juicy the way about good morning the KB watching live. Kudos to Kwame and their commentary was excellent yesterday. Have a blissful weekend. Rose and Makwachi Dachi Akropon. I was in Rana Mubukum boy Jumaka. I minimum I may know me who no so and Ramani boy Jumapa. Say it here Jumano na
one we judge and watch you know. But you're not home coaching Kushani. I dare say, I'm not naming you won't know team. I'm you want to see because you know. On the judge, I want to go on the judge. But on a more serious, I don't think the finance minister. As at now, so that's your finance minister. His Excellency, you best sereno. Oh, yeah, you best sereno. Fine, you see the only we have the men. No, only the only man or MPP will be to my finance minister. We have the men. Now, His Excellency, Dr. Mahmoud Bawumia, let's this is a fantastic team. This is a solid team. Is Ken Oforiatta the only person over to my finance minister under this government? No. Young Kofi Ansong Baffuor, you're Mark Esibe Yabo anu nyina people are over to me I finance minister. Who nyina or His Excellency you know. Anya ebusuasem o. Ghana no no say ebusuasem. Ghana nyo biade, Ghana for the. It's any so your man penyin. No, Niaman Koye under our government in terms of finances in the economy. Now, any the finance minister is still at poster. Chamo, 6 years in government. Once the finance minister, still the people are criticizing. And then you must say that's when you're on the appointment. Our sponsors become and they Katano, sponsors be bring Nabaho and they Kabigum na and you and I'm on you as well. Bonne Cooley, Richard Akompi also beko mini here bay. Yeah, yes sir. Uncle na kunu. And you will never mashisha. And let me say kakaku. And then say okay. I know the audio Samia Otan kwa me bema and I said don't even know. Oh, and I was say senior Akompi can I say Omaneko. Also, that will be no, we're going to be a show any day. Oh, Sano dear, Obiko no Biaba. Obiko, not Ubi. That's a line of Muka and Muka. And we are Obiko no Biaba, there was any man ever called of say, is Obia soon. Obia soon. Actually, we say, Sika dollar now for a costro. And we are seeing a baby. I was through. Oh, you are seeing a baby. Also, you are seeing a baby and a Yeshisa. Yeah, you are seeing a baby and a Yeshisa. Papa, I don't know, I'm free as and no cross and phrase campaign promise. I don't know COVID by Obama in Swooning Kanyania. I am the Sika. Chamu, free as whether a campaign promise. A constitutional is in a constitution. Say every Ghanaian be a free organ be enjoy free basic education. And you know, all my fine a good implementation. Yet I say, Saba, Nemo can and near Melcos who you some of Rabico school no comedy one. Won't be secondary schools. Anyone now was less young. Training college one hour was I was the general say, oh, my said, I know. Oh, general, they should come out and speak. Unza senior because me dey be am phrase no a nice idea. But
yɛmfa CBS nsi ho unya aggregate bia na de ko school enya grade bia na de ko school and obi agum ya sa keke eno ne ba bia ba bedri o de ase eno bia ba bedri ka promosi be da ho na eyi afi mu a aka ko de be edri amene ho ache ye o de ase yanka wo mu dia anopai ayi Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS wamo ana sabre ko du wamo aso open remedial classes papa ade ama oba ana school papa ade ama ba amana kwade a school na mabodi ade a kire no Loma Vista IPS Loma Vista Institute of Professional Studies wamo chirade papa ma ane mema nyina wamo jibom chirade no wamo e ka ho bi na katai ye kwande na je se ne benya awurade nyankopon eno ade kwa de mu ahunhwe mu be hu na kase papa na ekohia Portugal no a ane be say yes ade nyina no ede yi obi ahunu student level ade yatwa konka na mom ukọ ho no mu a secondary school course bi a pese wo ye anase course o mo ye secondary school no o mo ye bi e wo ye Loma Vista ho no mo e bi te say business science general art home economics visual art onya mo ye bi afi technical vocational and afi novdec ayetwa no November December no remedial classes o mo ye ne kama ho no afi voke o mo ye ama wo bi enye bi no kwase me wo mo ne say ha ho ebi ofi akire na wo ba se bi ameda ho ayedin e de amame omo hostels papa tompa sese ade mo ne adade nyina timi akonkan hwe eda okoro yisa na no okoro yisa so back classes no ana okọ Loma Vista school no okura pass 80% na kwatena classroom na ekire wade ese egum na edu exams hall na 100% is a wa pass training college na okwa obeko na odin bo hodada university a odin bo hodada ade nyina timi akonkan de ma me no ka say omo gemofra papa omo de nafa ba ekopie mu e ho no mo tie empanyin se from no mu ni sa wo so ansana ya hye na be pim e wo ye Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS e wo manfe na de nyina timi akonkan e de amount 0208 692 042 0208 692 042 and afi 0243 976 685 Loma Vista IPS or see educate challenge and inspire. Yero kokata de na onu se okuma 97.1 ni sports team ni nyina no commentary no se na de be kan yede be brew wa abobo ano na yede be executive pass men kan je se ball no ohwe na wa nya bibi ensi hu wa fa nkulu temperature down a pressure no wo so re ha wadwene nteni no ope be bi atena anonom atoto adidi bidi a ni nyana ye executive pub tie se weekend na afida ocha memene da ayi wo krom wa ba krom ope be bi atena na onamfo matwetwa bi na modi a no so no executive pub tie ye won san huru nyina wo alcoholic and afi so non alcoholic beverages ye tombi san so na aduan no ye local and continental such as local no ye ofufu and ye light soup e wo ho anu ukodi aponchi ye unsa unsa ye sampa wa hwo nkwampa bankum e wo ho omutu okokonte and afi so no nkwan huru nyina ope no anu so unsa ebeka ni nyina no ye executive pub a anu so no we kropon inti weekend ni ma yentena se yentoto ye no nom ni ndibi na afi so ya won so no esisi ye won so sanso na executive pub se won so no provisions intene school for amoti school ma komo dem no momra fie ngombeto provisions no our executive pub and so no ye retail na afi so wholesale ni nyina ba onsa ebeke bi our executive pub akropona kwapem ana ye ben major pharmacy inti udu major pharmacy en chen wo bon se ne executive pub enso ewo ho wo be se die no akoye party bi ene aden so a okwa executive pub so a ebeye ama friend 0242 501 279 0242 501 279 Kwame this Revelation 21:19 or say and the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. No, and K Asare and Company Limited. Omodiaba say eba abo pa dia. On say heaven crown ya di abo and aye krono kama ya di abo ahodo nyina fefefe. And then so ye bre so no ope abo e di asidan e di atare dan ho e ya asore dan ope bi e di aye
ɛyɛ walls no ho ne adeɛ na hɔ ma yɛ kama floor no ne adeɛ nyinaa no ope abo papa na de adi dwuma de ɛno ane K Asare and Company Limited omo de abo ho dwuma nko a na omo de abo no he ne de tworo fam de tworo down bo bi wo kora na wotimi hwe wani mo ho na wo de siesie wo ho wo mo ya adeɛ papa ada na so dan ba ko ha me ko ye yayi hu nyinaa adan a omo si na nsan paint ye omo dollar no cost nto ntimi nto paint ana mo ko to abo ene de atare ho ye de atare business na mo ko to wo he na mo si ye ko to wo K Asare and Company Limited omo na mama ya abo ya ye di dwuma na mo si ene na method is for munti o na so ba ko ya ye bi mo ko K Asare ho na mo ko gi bi wankasa wo fie esukuu mu kama obinya abo ne ope bia afi abo no so no ope so hu mu different okwa o metimi a kire say we ye ma o mecho ni nyina kama na timi de adi adwuma de bia ope so de bo di bia no K Asare and Company Limited ebetumi abo so ma chiri kwa ewo eye ekropon ekuapem Kingdom Estate Junction hono ma na K Asare and Company Limited wo mu ebutuo bibia ne betumi afra mpanyimi 055 840 2229 055 840 and after 0209 880 600 offer one on bejo so abone papa de enwa ne K Asare and Company Limited ya fiki Asare de John Mark focus na bibia yan kama yanko piem e wo ne Okoman Enterprise o sa no pe mini onni nkomo chima oba Okoman Enterprise ya ton provisions bibiri just niama opinion na e will be eban bakery products yeka bakery products there say ni no isam butter anasa margarine ye will be oho niama ye to burudu ana de bakery no eni no Okoman Enterprise se men kan jose bra na afin so no onshore na beto na fakodi ujuma provisions is na ken anope unya wo ye hot oven bread na unya milu fi Okoman na odi twati na anu ansa we den udem okwa na John Mark ayi bi kama anope a on the baby girls so edin komo inteni no Okoman Enterprise say me no nun komo bra oba Jan adwumayefo no obehwe kama woni wudu nkomo ampache opeden o ebi amepe broro anase me pesam okay bacho tena se twen yakwa kofa ede aba sa ye lodu de agu kem na ye se ye no wadi nkomo na so no okoma edem ato yem brand no se no kan no o se trusted brand intene oba Okoman Enterprise a unsuro yewo abuasa market ye ne eye brackets in ana edi nhwanim intene brackets ufi manfe kwan so na aba brackets e wo nifa Okoman e wo benkum ufi president so down so na aba brackets wo benkum ana ni Okoman enso no ewo nifa inti brabo asa market opposite brackets in ube so ho ana Okoman Enterprise yanso yewo Okoman Enterprise ya ba ekropon ya more than 20 years ni inti nipa na eden eje yan atuma won so no woje yan di inti ugwadi bi apese odi no uba Okoman Enterprise a ni amane nyina musa abeka anopei minchi a aya mama Okoman anopei papa na mi se no huye frɛ Okoman Enterprise 0542 945 667 0542 945-667 na afin so no provisions na no ukopue mu Okoman Enterprise a so akoto na ho ahenha kwame Yesu kire mpa bo no kire asuafo no se my dada aduane ne se na mi se aduane o ka ho asem akropon ha ya o na ready food ho asem na meken wo mo pe na mo app a ewo Google na fi Apple Play Store kama Google na unya mutu aduan ho from papa no mranti dan mu ze ba ko bi what bicycle so na ba ko ti moto so na jeze ne matene kura se enche ready food for no aduan ba bi obo na mu wa om de pongo kura na beba na say omu timrika na say o freya na dem papa into ready food there no kwasem wa mu kwa mamu ankenye sabre okwam ni obi abio esan say ready food aba a teacher for lawyer for carpenter for mason for hairdresser for osimi jirobiti so mintimi nidi oba so be nyosa u jirobiti so na order na dia bro na je say wonsa binku na ebo rasa no na nifa no so say edidi na ba kwen ekransu na okọ wani mu anan e makwam no ready food wo mo ya de papa ekrasin bia ye ko na promotion bi e ko so ho no na promotion Okoman 2022 na 10% na 70% oto aduane pepepe o platform no so a oto aduane o platform no so a wo de omo we no to aduane no a app no to aduane na 10%, 70%, just near you as you who at the amount.
And I deba kwa mepe enso ewo ye ready food for ho ne say e dabra ye benada and e da ye fia that say ne ukura 2 Ghana cedi ude wuni 2 Ghana cedi bom na 1 cedi ni mienu a utimi to aduane pa umpe we na sebe ope kaya ni moto mu ana ha aduane ho ayede na sen na 2 cedis ready no ne ye nyina bedi bi na de nyina timi akonkan itimi kanfo ready food for edema so ope aduane asoma hoho ne ade a bomodin ada na nyomu ni so on be bo pa na wo catchment area je be bi omu ye adwuma no fa on se bi wo no ma wo ye adwuma no ode awuro bi dem da bi o so wo kwapem ani nti wo sha se fi adukrom agopim eye aburi eho ene wodi n'adwuma ni edikosie ene ofre no ana otimi kekekekeke na wo ba hwehwe ready food for akira kwan ewo enkane old council ho no mo one fast service for ne bonchin mu odum jafo no bonchin mu ho no ene fast service for ko be dum aduane pa ne de kran no mo she ho no wo mo so de brown nti enkwan so mu kura wo hu se kokonte ne brown na wo ya eje ofre ready food for wo me ba be boa pa adore engagement wedding party unya order ya na edam mo ye family gathering kra na eja obi na obenu aduane a ombe ne kama dem mom frɛ ready food for ewo 0595 241 719 0595 241 719 food is ready. I say ready food ne kodo away. No, ana yewuram yenko wie e wo hade ana je se anope undidi e na pe aduane adi de akopim enso nyame ye choba enso nyame ye choba dodo na frɛ no oforu a choba ho ena na anope me kanfo ediama se ope benku adi ope konkonte emutu ofufuo ana fi nso no eye enkwan bi abeso no anope eye enso nyame ye choba dodo na frɛ no oforu a choba ho ana me kanfo ama se ko na kowuram na fi nso no kodidi na onso no ento na oba enso nyame ye choba na oforu a choba the environment in the kama enye choba bi akwa kodidi a enwa se onsa na maduane so si a wansa na sa da bi eza akwohwi wa nkwan kura den agu na so no oforu a choba de oba ye hote oba nso na enwum tuetua na abenom eno so no abese ofa appetizer eye ubo kakra na afin so watimi edidi ne nyina no eye oforu a choba aduane no ye be serve na nso no watimi edidi adwuma ye for nso enimti ntuba ye na osere na afin so no yatimi no edi nsan so enteni no mana moto na ananope utiemi a ewia obekwa lancha ne nyina no eye oforu a choba ye o manfie kwapem manfini road no oho ana ye wo a ene nso no obetumi akọ na makodidi frɛ enso nyame ye enso no ewo 0242 017 553 0242 017 553 others no nso no o place a ye be ye de ama se eye wo krom ana se o ye party wedding bi na be se o make you others nso a enso nyame ye choba enso no ebe ye e de ama ntino chamo ese no don't see beka wo na e bia ka Okoman Radio 97.1 Okoman Radio Yapo mabaso ni edumapa o area boa o mine Ghana eni edumapa na yete na ko na edumapa mwani so no mama modin eni na no area boa o mine Ghana 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Yo, medio so gbe bo abaku edumapa o bo ma e apem no na mi sira obebi ni edumapa o bo na mi sira o yero nyewe nsam ne kani na nyama bebre na ha ye Okoman Radio. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. All right, so check the time, just about 20 minutes after 10. It's a lovely Friday morning. That's why we draw the curtains to end the show for today, 18th of November 2022. My name is Kofi Ansong Baffuor, heavily produced by Parkway Sergio Courageman and Kwesi Citizen, and also supported by DJ Donzi, DJ Zigibi, Kwame Imperi. Comes up next with Ajuma. But before then, let me say thank you to Calvin and Kwame Amponsa Adi, and also to list of Kwame Amponsa Adi. And a nipa best in Numbi, and a person more credit. Them say nipa 9 and yes, I come. Them say producers be no mama almost come credit. Kwame. Say so far here, Affair Maswell, Gilbert Stone, Affair Juicy, and Amagana. Yeah. So these are the people who will be rewarding this morning with their credits. What you say? Somebody drop your number, no? Yo, I think some of them know me this. Hono. Nyakopo Boanswa, say. Kwesida no more started work up on right. Yes, Sunday. Yeah, very Sunday. Opening game number 2 4 p.m. And as I game no ebe 2 between Qatar, the host nation, and I think so Ecuador, and a big match pa and so. And not gonna need a brand any bobby. Yes, or first 11. Definitely our best start. I will give him Mohamed Muntari. Yeah. With our kilo ningena. And also everyone. No pen and me run as a brand and on Ghana defender Salisu Mohammed. And I'm ball, I'm Kumasi Zongo, Amunya Bobo. And I mean, information be a nampany for shop a sport no. Now Oko school Antoine. Yeah. Antoine SS no me bar. Emsa Mas Kumasi. So baby no more encouraging near Diana. And I mean ridiculous crab. So I no can my first. Yes. Antoine. Yeah, and I think say unfortunately, we've lost him, but he's still a Ghanaian. Yeah. And he's still an African, for that matter. Yes. Unfortunately. But Hot Oven, and Offla, Okoman Radio, Yanko Kata 2022, no. And I pay a superb lounge, I say, K. Asari, and Ofurua Choba, K. Asari Stones, Executive Pub, High Sense for Guswa, and also names at the Dean, and I pay Indigo Test House. I'm so Bomodia, so I said the and major pharmacy. Share di komo nema edana kwam kama. Enya no kwame. Yakwa enim so obo se nia enyuma ko no bebre na ebo achidom. Sunyame yemo. Sunyame that's a ofruwa choba. Ready foods. Concept food. And midnight. Yes, midnight lounge. And executive pub. Luma Vista. Loma Vista. So, the Midnight Lounge and Otomo Shoe Fabric. And Nina Omutech in the Brackets Inn. You so, Nemabe Kama, and I pay Jiwako, so attached in the Mr. Jiwa, Jiwako Electricals. And they what you can have so don't be domia 0549 01 2454 and 0246 435565. And I pay Kwame. Yes, so I be an abedas in a over community. I catch it. On former. Chamoyako Yenda Obibia say so bre it's here Okoman 97.1. Once watch your live on Facebook, no. Yan down as an out of pay na Yankupon Shawn Bibre na Oma one day. Yako Mechia Frima Ajima Menu, who mo ewa ADB at Araka branch. Mincha Papa Panafin, so Mincha Bridget, a Siedo auntie.
Bridget Esido Auntie also no All Nations University or China graduation about so ebaba na ma be support o kama pa nti chamo no na ninja mechi na mechi okwa man ana Ghana man nyina Kwani ja nura abramama oye bibia birthday no hwa aduane na enam na no so ba na aduane de kama dana se papa afi mi chia mira honorable dan kwaku botwe ene DC Daniel Kenneth odwumapa omo ebo yami nchira no oba se na tibia no se DC ya arrangement no na de gina ankasa eko ewura ni mekochia na afi obo anan ebe bo esombo aye bo adwuma ewo koma ha nti mi chia me ho kanfo so chia ma ase anti abra nane chia mu nyina ni koku asefo nyina yami enjo papa na koma atiefo nyina enso Hanafa ya na sade de bisimile de Kofi Ansong Baffuor betwa from KB nyakopon bo a weekend twema kwasida twema na World Cup na statia joda ejambobo ne ma ofiri na sports no because one name bebre about 12 the period intanapai edamase Okoman Radio. Alright, where they cause your Sundays and quantity. I am say, yes, first, no, I share finance minister a year, Nanuji, and then because of parliament, Naya for live. Now, we I say, Yanko Cataway, Yanko parliament. Now, Yanko parliament. Yeah, parliament in PDD. Parliament in PDD. I tell fortune to say, you become parliament near Kuti and near my echo so you are best saying I read to normal program. Thank you. Okoman Radio.